Duh, jangan ngomongin umur deh, Bang. Aku tuh udah tuir. A few inches later. Emang Ji, gara-gara Hana ada pakai jilbab, malen nanggro aja Darussalam. Ya, mat aja. Saja, mat deja kedai ijanang ikreh Hana get. Dawa rumah bak mat ada pergi. A few inches later. Mangat-mangat si kuah lada, cuba na rasa kuah bawah labu. Baik coba-coba na jumpa dengan janda, hantengat mata sampung subuh. A few inches later. Mau nanya banget sama cowok-cowok yang ada di TikTok. Tolong banget dijawab sejujur-jujurnya. Kalian itu kalau gue perhatiin emang lagi zamannya lebih senang sama cewek yang lebih tua ya. Sombong amat. A few inches later. Anak saya 2, yang satu SMP, yang satu TK. A few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mina perle keung kelong pegap video nak riu yang baik kat komen lu nak baca komen gaboh api. Beh, halal baca komen lu, bakal nak komen hek mentang tu. Beh halal baca. Mina perle keung kelong pegap video lagi yang sabo. Keung kelong beh. Pegap. Oh, sakit goblok. A few inches later. Kak, awak nak ajak kak? Aku ngalung nak ajak lancuk biar cewek. Bubuk ni deh. Ho. A few inches later. Nya ka betul bang, hana salah liran bega. Dui that nyan, tapi maknanya bahasa ron nyan kan bahasa urun dayo ah. Hana adap lagai bahasa. A few inches later. Tanya baru rame udang sayangkan yatim anu saboh ma ikut tari. Ma ai putih kuning urang langsing lep. Lu tsunami oronyan ma ai langsung ka rebonding o genang iliwi legging baje pas anu miet saboh lam selingkuh nyan hoyang yak begah bagok. Long na si kenang tsunami. Wakilnya long di daerah Lampulau. Pas wakil jauh penayung, bengahnya langsung gempa. Long tebik ngelako, jui, ibaju long lei. Wakilnya long pisah ngelako, long mesangkut bak tiang Telkomsel. Di urang jauh sedekah. Anak pre-pre oni mo. A few inches later. Murah sih nggak murah, tapi ya ayah kak Eci apa murah, kadang apa mak kah nagat liu, kak juga minta apa lain, ya kan? A few inches later. Nyon arti abiu. Umro nu ulo mo tay tem ngana gadi. Kami janda lu nah. Muthi tem. Ai ben komen male tu. Kalau dia ben buka tepat. Ben komen. Tem. Ada sayang, ada sayang. A few inches later. Cowok itu jangan dikasih hati. Dikasih paha ama dada aja. Dia sudah senang banget. A few inches later.